Areng MSC constituency arlo Areng plimplam adong long kichat pik adam par truck bike aphan ke patong pitsi bike kevek abang ahir ingtarak pen areng hu sonanglo keso dada bang phua phan tong sekot pen Kheroni model hospital long an ponsi puthot kimi muchot Diphu medical college and hospital mate DMCH along an one thulo Birta kilongoting ke ihuma bike registration number AS02Y9071 upon anung pensi. Dumper truck registration number AS14C6591 abang patongpi. Bike hempu amen Chandra Singh Tiso Charchi Marong Amikarpusi Pachinipon. Halapu dumper truck ke Zirakindeng Tawar Kaselam Bom Anupam Nirman Private Limited mati ENPL company dumper pusi Pachinidu. Kisi ka junun long nilikulat pen namcet lo nilikulat pen hala baika solai pon bangke yang tu adhalitar thai pon la adhalitar thai det pen nilikulat pen ke dam hut dam chet pen gen ke kia junun long pilo masih accident pulang lo leng hai la pi ada tirok lo dan baik tak tep bubla hai mat ke dampar ke fisik itu mati la dampar pen si dampar si kapitong nun Kheroni pen Mohantiron Karbing Long Bay